Ganan mo ana? Fry, unsa imo ha? Gusto fries, burger or chicken? Fries imo ate? Burger, chicken? Fried chicken ako. Fried chicken. Wow! Hinahinaya kay mo guba. Jollibee ra ba na? Sige, kaya mo yan. Sige. Diri-o na ha sa mga kilid. Lami kayo. Ang ganahan ka sa fries daytal. Nara fries lang. Imo, unsa to imo ate? Fried chicken. Fried chicken. Imo talya? Fries? Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Fries, imo tal kwa? Kwa ay sa pa kay. Ay sa pa kay magkuha siya talya og fries. Hawa ate. Fries mo kay mo. Ina pagpili na. Ha? Sino no? Dili i-open? Dili kwaon mamang? Nara o. Fries mo kay mo. Nara. Yun. Nara, fries. Fries. Ayaw, ate. Nara, pagpili fries o. Nara, fries. Yun. Nara, ate. Nara, talya. Fries na. Tama ng fried chicken ate. Fried chicken naman. Fried chicken ate. Pili na talya. Kuha na sa'yo fries. Yun. It was at this moment that he knew. I messed up. I know. Hey, do not interrupt. He hasn't finished. You keep out of this, wise guy. Joke lang. It's a Oh no.